Bongasho ukuthi mina asingikhuluma ngiyakhuluma mina ngikhuluma manga vele kuze boyongitshela mara lonto honestly I'm not saying ngawukhuluma but let's say umuntu ukhuluma manga bongangitshela ne should nama if ngitshela manga bongangitshela ukhuluma manga but asiyeka mkasi okay because you just said to me if umuntu ukhuluma manga bongemuntu ukhuluma manga ukhulumile manga khona manje sokukhuluma iqiniso mara if umuntu ukhuluma manga bongemuntu ukhuluma manga but ukhuluma iqiniso so wayibona mvu mara so manje siyamara ya uprove abuyangore ke neto re ke maka bengisafuna ukubuza kanjani ukuthi how do I know ukuthi leyo ngitshela yona manje is the actual truth. That's why ngithi ngizobona ngawo after 5 years. Mina ngikutshela okuningi ngamle. Mina into zokutshela yona ukuthi mina ngihlukile kunabantu kunalabo gela ocabanga ukuthi like bayenza izinto. Okay. Ngihlukile mina. Mina kahle mina ne like mina angazi ukuthi ngizoprove kanjani mara ngithi okay angisho mase sikhuluma ngawe la okay so when how do you know wena ukuthi wena different la lokho lona like uthini how do you know ukuthi mina I'm different like ngifani nalo yo man like mina ne you don't know which is different ne you just know but you don't know you guys man no okay maybe erkaibe akatsile maybe akakhona ukushisha ba yakasikushisha agere o different so okay arbitor ba khotsi ba dira eng sena sa sidiri yeah I don't understand would you never end up ungayenzi ngazo to a point where you like okay I different why lo ayenza so mina ngiyenze lento ayenzayo lo mina ngenza le okay mina singitshela ngabangani bami enhlengeni nabo like as abangani bami banjani like ila bantu laba abathanda manje like bathanda izinto you understand izinto njani bona because mina don't understand umuntu othanda izinto khona umuntu othanda ukudla izinto lapho umuntu uthanda thinkhazi utshwala izinto thinkhazi ne mina izinto engazithandi so like yebo ukhamba ama-tavern and stuff like so mina abangani bami like bathanda ukujayiva abaningi like bathanda ukujayiva bathanda abafana and stuff izinto ezinjalo bayizinto eziphuma endleleni you understand so yeah mina so manje angikho laba khona bona okay yeah that is why mina like distance nabo like ngaba yeah mara abangani bakho la yeah bona abangani bami mara masikufika kulezo ukuthi kumele sihambe sijayiva kuphi kuze vele la vele bayazi vele abangitsheli because vele ngoba vele bayazi ukuthi vele ngizohala ngithi no vele ngilapha so azange bazama ukutempta ukulinga kutama ngana sambe siyojayiva kuze DJ bani bathu bani nabo DJ la bamapiano oh so bona kile bazama ne because lento le vele kuyenzeka kayi1 bazama like wala vele from then and there so like ngahamba nabo ne kayi1 okay oh why yeah kulento ongazithandi wena yeah so manje mina vele lava bayakhona ne kuqala mina manje nabangani bami vele besibhizi ube yabo yeah so manje yeza le ube sithatha so masifika lapho okay makumele singene phakathi ethaveni no kunamanye amabhounce amini phela lapha ngisho so manje bayasibuza ukuthi sinengakhi into ezinjalo yabo vele abangani bami bakhipha ama-ID understand so mina yami vele bengiyikhohliwe so mina labantu behamba nabo bade abangani bami bade so mina bengimfishane so lamabhounce lawo beyacanga ukuthi no niletha umntwana la so lo mntwana akajike so wajika from lapho so manje like mina vele manje ethaveni sone especially vele mangihamba nabantu abade bazovele bangijikise because bacanga ukuthi ngumntwana le height
like nona bangibatshele ejam no abakholwa Okay. so vele wenze ukuthi vele singene Mara ngisho wagcina ungenile. yeah khona la ngena khona yasangena angisho Yeah. masifika phambili like abangani bami like yabona ithaven ngiyagcwala ngisho so like abangani bami like babhizi like nabanye abafana so like sengihleli ngiyi-1 mina bo Okay. so babhizi ngento zabo so ngabona lapho ukuthi okay so abangani bami sisuke sonke mara nasifika i-7 abantu abangijiyelayo Abaphithizelayo, yeah. abaphithizelayo cause bona ngisho baza abantu cause mina vele like vele bengingajwayelanga and bengiqala vele ngingene ethaveni so vele ngihleli ngiyi-1 so ngadicide lapho ukuthi vele no ethaveni angiphindanga ngayo cause nalezi zinto abazenzayo bebafika ethaveni zi-wrong you understand Yini le bayenzayo wrong ekumele yenziwe ethaveni? bona inkinga ukuthine Angisho right bona abangani at bami that space because kusethaveni lapha kuyadlalwa lapha. oza ngitshela ne So yini le kuyokwenza ukuthi bona kuyokwenza ukuthi umngane wami oyi-1 yeah. ngashela omunye ugayi omdala ngakungene wenza ukuthi ahambe naye understand so Bayaphi? ugeli angazi ugeli wahlala amalanga angakuyiliwo Hayi wena. manje abazali bakhe sibablema Baworried. thina lapha esikhona vele makithi Hayi wena. so ukuthi umuntu esona so benihambe naye akekho hlala amalanga angabuyi endlini so into ezinjalo so vele So wagcina buyile nalo girl. ugeli ubuyile and then akabuya akasitshela ukuthi okay bangani bami ngiyile bengingephi ugeli nakafikiko like sekatshela umama wakhe ukuthi bengahambe nathi yabo And bekambe nani vele? sengisho ukuthi kulo gayi loyo umama wakhe wathi ena labantu qamba ukuthi bahambe nawe ngile makibe ngababuza bathi uhamba uyi-1 so vele ngaqala lapho vele ukuzonde ithaveni vele Mina imbuza yena uthi bekwenzakala. mina nokuthi ngimbuze like Mara umngani wakho so utakati mina kulento yenzekile ngigcine ngamkhatha off because like azange ngisambuza ukuthi kwenzakaleni boyephi nobani ini yenzani ngamkhatha ongekho concerned nokuthi kwenzakalani so bekungasula umngani wakho lo just nje bengihambe naye bese mfozi mina i-best friend anginayo senginede ukuthi abangani Awunayo? ukuthi i-best friend me 111 no unamanga wena. washem So who do you confine to? Uba nomtshela indaba zakhe yazi mngani. I think ngisemathandweni or mngani azangikhosho ngalento le. Like umuntu o confide kuye, I don't know if you understand. like ngimtshela yonke into yeah umuntu bengimtshela yonke into like ukhona ne umngani nami Yeah. umrungwa uhlala khona ngapha vele yeah La eDenilton. khona ngapha lasibe khona Mara just said awunamngani la musi. bona uzangitshela bekuwumngani nami and bengimtshela yonke into so manje like angisamtsheli yonke into ngiyamtshela ne mara angisamtsheli deep. Why? like ngivele ngazikhatha vele kuye Mara ayikho into enzekile. ayikho into yenzekile Mara yena uyakutshela ezakhe indaba. yeah uyangitshela Yena ngathi selfish nyana wena. Why ungamtsheli kanti? awa bengimtshela eqaleni mara manje Why? What happened? hayi man inkinga ukuthi yazini Or I feel comfortable nje. like yazi ngifila uthini ngifuna ukuthi the day mina naye singasazwani understand yeah angakwazeli too much yeah ngifila ukuthi ngalelo langa uzohamba thatha indaba zami athi ngimtshela 1 2 3 so ingako vele ngingasafuni vele ukutshela umuntu vele indaba zami yeah so ingako vele ngingakhatha off ayibeke kanjalo ngiyabuza I hear you. That's why it's different. That's why I want to marry her. After next month, the bumdala bashona khona. Ketlo ayena mfuku tlo luksha suti. First or second, I go bethe mafela kwe.
First or second. Ke tlo a ena mfoko tlo practice a step wa ba for the next coming years. Yeah. Awaye ngihleka kanti. Mina ngihleki. Kuyoba kuyi-investment phela awu. Mele ngipractice ngeke ngibhayize lapha ngiphethe iflaga lephambili bazothi awubasement umthathiphi lo. Ngathi udobile nje la endleleni. Ngoba ngishaya insenga ayinile yabo. Mathayi vele yazini. Ya Mr Serious nami. I'm from GM for I know. Unale ngqondo yabona. Khona abanye abotshela abaningi ne. I like abacabangi, ucabangela la. Okay manje kumnandi ngiyahamba noGayi okay sharp. Sasa sekacake kanjita ngihambe naye uyaphi yabo. Like abacabangeli kusasa ukuthi kusasa kungayenzakalani kusasa. Abotshela abanjalo kanjalo. And I mean there's abangani bami ngobuningi ne. Yeah. Bayazibuza ukuthi why ngingathandi imali ephuma kumjida. Okay. Bake bakubuza leyo question. Bayazi Mara uyazi. yazi kwayenzakalani? Mangihlala samsahlala emhlanga. Bekunomunye umjida bengithola naye ne. Umjida loyo like thini mani bekathanda ukusipendela imali yakhe like yini sobo. So mina imali yakhe. So imali yakhe mina makangiphi imali so bengiyala. So Bengiyala like so ngingayifuni. Sometimes mangihleli nabangani bami so ne uGayi afike anginikeza imali. Mina ngiyale. Abangani bami befostele uyithatha. Because mina vele like angizwana noGayi ukuthi angiphi imali so wena kahle kumjida ufunani into ekubhekile emjideni so Uthando bafu. mina imali is out emjideni of the question. emjideni ngiyela uthando angiyela imali. So Angiyela into what is zakhe. love? Yeah. Angiyela into zakhe. Bengifuna ubeke kufuna lapho yini uthando ke? Asithi now mina ngihlala estradini angina next thing offer it. Nothando yini nothando ngiyokofara lona. This is the question yami. Like okay anginamali ne totally at all. Yabona mina ne awusuke ngicala ukwangitshela lonto mina ngibelieve leyo. Ora kunamsalo sinyekuthele tempo. Ashumvo. Mbuze nangu ubhuti wakho mbuze. Buza wena. Mbuze ukuthi sithi Buza sathola wena. ungiphe malini empilweni yakhe. Bona ngibuza wena. Mana ke what is love ke? Ufuna ungifundisa ngisho ngiyangifundisa. Angisho mina ngakabi naleyo nto ukuthi bathi umuntu akafuni imali totally. Hey ngahlaba inkomo ekhaya. Ngayenza umunye umcimbi omkhulu kakhulu awufuna imali. Emfunga ngagiya mfu. Emfunga ngahlaba khomu mfu. Ngicela imali kuyi. No, angangali, angiphikisi. Okay. I want to learn from you guys, ne? So, Ngifumile lapho. what is love here without the money? Ngicela ningifundiseni to like Morisi lena. I can't comprehend lento leyo ukuthi okay, love without money kwenzakalani lapho like Morisi. O etale nna mo interview. ke go etile mfu. Wena ke tlo go eta ke tlo go feature mo la le mone. So what is love? O ka re thome ka wena mfu yena la caba answer yake. So what is love without the money? Like what happens during the process? Imali ayikho ngisho. Abana bafu. Ngiyazwisisa mara uthando lukhona. So what is love? Kwenzakalani? Because you know why amantombazana afuna imali. Kuthi kube mnandi. Yabo? That's the problem. That's the problem. Okay. Inkinga ukuthi imali asiye etavern sothenga icase nebhodlela newine. Mesidakiwe silala kamnandi. Yabo? Mesidakiwe. Number 2 for the content. And you get it here. Content. Ngifuna uposter, ngifuna ukukhombisa abangani bami ukuthi nami ngiyayenza lento ayenzayo. Ngifuna ukubona ukukhombisa ukuthi angisalile. Yabo? Number 3 ubuhle bendoda inkomo zayo. Thank you. You understand? That's what I understand. So without all of that, how do you guys maneuver this love thing? Ugele othanda imali akalasti emjolweni. Ugele othanda imali akalasti emjolweni.
ugela uthanda imali into engiyaziyo mina ke and loyo othanda imali yo ngosami no ngisho wenzela ukuthi kube mnandi that's the reason phela mina abadala abaningi ngibabuzile ukuthi kana hayi imali nithanda kangaka ukuthi like without the money akunaleyo bathini vavavum hayi ungeni mawumupha imali mawujwayeza ukumupha imali uzoyenza ukuthi angasathandi wena athanda imali yakho makeza kuwe aze but angisho ngathande wena mana angisho ngamchazela ukuthi baby yazini bangicashile ukuthi ngicente lapha banginike 200 nale clip ngithethe clip yabo sasa mengingacentanga uyazi ukuthi umjida kana imali so it's not to say ngiyamjwayeza but whatever I have okuncane lokunawo okay akangiyamnikeza naye njengomuntu ophilayo naye meka ngapopa somewhere anganginikeza unozi so it's not to say okay uyamjwayeza imali ukuthi baby every month wena ngifuna 1000 lawo dako blue hi hello what bafo beka futhi imali thanda imali iliquid wonke umfazi ayithanda hayi wonke umfazi mina okay angakuphikisa ukuthi uhlukile ne so mfo ubafo ne mangafika la ku wathi baby ngibamba ilotho let's say 2 million na limit ngala odabi bangifuna uthando mina ngifuna imali yes or no don't explain yes or no athi ngibamba ilotho 2 million 9 million yakho baby mina ngicela uku-explain man ngisakubuza ngisho athi yazi isithando sami ngifuna ukukubonga ngayo yonke into oyenzile for mina ngwini ilotho 2 million na limit lapha yes or no ngala angikwazi uku-explain yes or no and then we can explain yes or no ngala na ngayalo ngathi baby bambe ngifunde million yakho ngala for argument's sake ngala for argument's sake ngoba manje for why reason or aganeki hayi angeka bona yonke siyami lokuthi hayi ngeke bafo phule yo ayishe bawuta umuzi ukuthi yonke siyami umuzi ukuthi why reason bafo reason yo ngosami ngisazi ngithi ngibuza ukuthi why okay mara ngizwile question nami ithi ufuni lotho la for example athanda sami yo asini for all these years ngifuna ukubonga hamba uzisipo ukuthi wenza ngale mali anginandaba nalimi yelapho leli bhiba ukholwa umuntu ngiyakunikeza ngiyakupha as a gift ungathi hayi bhiba ngifuni okay ngichazele ngichazela ukuthi why ungahala okay ithi why ne yeah cause ziningi izinto ebele sizenze ne mara ngisho imali khona explain bafo ne ngikho etha more explanation ya ziningi izinto ebele zenziwa ngisho yeah angisho okay sithi manje ne sithi vele uwine manje vele okay mina ngamtshela ukuthi okay baby le mali lena like ungangiphi yona cause kumele senze 1 2 3 mele sakhe mele like mele sifuthi ikhaya no leyo ibizina leyo ikhona le yakho leyo eyami it's yours it's your money okay uthi mele senzeni sakhe senzeni athi ayikhona naye athi naye loyo kakha leyo kwenzani le mitha leli lakho le okay makunjalo ke ukuthi yokakhe ikhona nizike okay makunjalo ke mina ngingayithatha maqeda lapho ngibona bona lalela mina manyoyithatha ne angisebenzisi ngiyayibeka ngoba sikhona idingo kuzomela ngizenze sikhona noma bathi of course imali yasebenza mina ngizoyithatha bese lapho like kuye like yobonakala ngathi like ngiyayisebenzisa and stuff so like mara ngize ngisebenze next okay ngizoyibeka and ake ngize ngitshe ukuthi okay imali ngiyibekile like ngifuna ukuthi ngelinye ilanga makathi ukusona so ngiyikhiphe leyo mali ngithi na imali bengibekile
longiphe yona azangisebenzise ungayenza lento ofuna ukuyenza ngayo usho ngaleyo nto vele Nkosiyami mara if usho njalo I think ikubelieve yabo but ukuthi ungayala hey le ngayingivu yona vele ngayithatha amaqoqo lapha yanisho ukuthi ungayithatha uyibeke ya lapho yeah ngayithatha ukuthi ungathi no angiyifuni inyuku Nkosiyami emfethu abantu abaningi bayangena isithiweni ekunaba imali mayibona bathiyeka lula ngemali nomlanda so uthi hayi no thing isikhuluma haya ngibizo but immediately introduce imali that's when things become different issue kahle yabo because imali uyazi nawe umdali wesini yeah kasali imali iyadingeka mara mone imali so wena vele imali awuyifuni vele kanti abanjengawo batholakala kuphi kumele uyicabange imali ungayithatha kumfana nayo imali ngiyayithatha so mara kumele ukhumbule ukuthi imali lezodingeka le aningiphendulanga yazi how do you guys work this thing out akuthome ka wena abona what is love yeah ngale lapho abona the only thing engaboteng yona ba foko gore abona go shitse unya ka mosadi the only thing you tlamela ro check ne check gore motho o mnyakang o nyaka nto o inyakang na check le mo understand because o ka senyake o ka skri motho tavern ba fonyo go modira mosadi bona ba fakere okay yeah azo go chance yeah o kushish and o ka se mo change o nyaka o kre motho a nyakang ntolo ena o inyakang more tila ka mentality wa motho o kushish so what if o khahla ke body re bona lo problem shiwo body ya basadi ya change ba mara initially ayihlali injalo body iya change ai body ya basadi ya change immediately wena go ye go mogele just because ko mmotse o na le shape e nice awutsebuntoinyaka so kahle awunyaka msadi awunyaka ibhuri unyaka o checka mentality ya gore motho ka ngaka motho ga botse o tikemisheditseng mo bophelo ana re ka iphusha tsele ka mokana thank you without the body yeah without the mind the beautiful o ska checka ndo o checka mindset mara tseba why ke body ne is important body king ndo leng important ka body wait body ke yone leng gore e tlo gona go dira gore bana ba be gona mo lefaseng okay ho sna body ya bororo ka sele ba elaborate mpun ngeke explain ai okay if uba faka kufeel nomenza kanjani umntana ukarata saloro bala chirusa ifeeling of course not because we feel mus nyolala kanjani o ilatela mo o ka lata motho sa mo feel ba bona o feelisha king what gets your attention mindset ai o mona jwa mothatsa mai mo romance tare budi no like motho wa mlena ba for before lata motho abana that thing you have to talk to her no oblalela immediately go bolalela wa mokwa ka dipolelo wa mokwa so gore no motho ke no yeah before we are to the talking stage how does she get your attention or ish ai mabebeza ai molankarenka arkizame ke bukono mentality pero ka se bone stula se skaga warai ukimsadi wala baby asambe social nama there's something that has to ukushish or ish mntwana lo yangenzela kira am a guy I'm talking from a guy's perspective and when into ke sho gore ya go dira wena ka se bone motho e leng gore a mo feel out of shape mara warai wala ka rena le ngondo le are ke mmudi dish the more ngondo wa mnyala you lying there's something that has to be like okay ish akana lawyer ish you understand that's when you like okay kunjani ubona uralo ngathi uya incondo yakhe yi then oya komunye but there's something that has to get your attention that's the body that's the role of the body I'm not saying body ke yone tshwereng lenyana maribi tša wena gore mfe body ta go botse ba fone le ge ngwanyana a ka ba o mmotse a bana le shape e nice ne dilo tšeo di gahla mahlo sempelo pelo e wina ke mindset ba fo o ka se dulele ngwanyana ne
How ke maka? Every weekend dar pe ba tsamaya ro groove o ka swane le selo ba Bo. every weekend dar tsamaya ro groove mindset om thola hlegile a tsebisa nya It's what mindset mara pelo nya ka podi. wa ba fo mahlo khatla ke podi Mahlo la o la keng ga. Ke ngondo le pelo. ke ngondo le pelo a ke gana mara when it comes to relationship pelo e connect to mindset A ka into e bolelang. Mara what gets your attention? ke podi Attention. Ngikho re gra first time umbona lo muntu. Ai. wa bona ya a What ke catches you? ke podi a ke like first time mo nor ke podi ya That's why I'm saying mara without o the fihla ko body, yena there's no children. ai Because o ka lata stula ne. Ai o fihla kwa gore ai bana ma ke selo mo. Ai. Efetu a gona tshi a tshele ngore ya roba le tshirung rhyme free. There's no way. Or a ke re bona le there has to be something that catches your attention. no ba fatwa Body. ona le this thing e be bitsa gore ke khanyogo ya khanyogo The last. wa go shish Yeah. before o ya go mogele o ya o moganyoga mara immediately o fihlile ka mogare o tlo tse gore motho o computer Wa bana mo wang kwa ge. Wa kwešiša. That's what I'm trying to say. and the more o fetso kry gore motho o ko mohuta o mang bona rai man mo wa kry gore no a se motho o mo nyakang go a tso mara if wa kry ke motho mo gang rai man mo nka ga. ee I could do something. wa e bona I think go answer Yeah. But the first thinking ke podi so for bona banyana ba the first thinking yini first thing ekuchaza man said now Wangwishish there's like for now I'm learning now for everywhere I go I'm trying to learn so what I've learned so far in my life kori banyana ba what catches their attention it's money and bona I say gore ba e ba khatla gore okay ngizohlale for imali lapha ngishade mase ngimiseka ngana mali ngihamba but what catches their attention if not attention but you're an asshole still that's all right because you're an asshole you got money mara wa peta wa bora wa ikushi so for rena ke body for bona ke tsebo ke mara most girls that I've spoke to but no there has to be something that catches my attention something I don't know so maybe your love is real love bafethu ay la zangaphandle ziyabuya ngaphandle yo nagile ka goboga amfona le mahlatsi a ke ile ka goboga mphathaneni kahle because hey these days and what raso lukishi mo o tle mo mo le mara wa understand ntho go botjanyana I simple ka mogolo so lena ba fethu you were meant to be tine sa konta mo lo botjhi kanjani manje that's why ngithi abangani bakhe bafana nawe bekhona or seba bathethe na because abantu aba right angazi shimo ne yo ngakutshela manje angazi so awukho umngane wakho maziyo ongathanda imali yo uthi nginomunye ubhuti yazi unothanda njani mara kana next uthi ufuna umuntu right naye and wena umngane wami umuntu right awunaye yo mina shami ngikutshela yabona abangane enginabo shemi no man like no umtshela uthi nginothanda olini kakhulu mara kuna next athi maruna uthi yo unothanda mara kana next umuntu wabantu yazi mara yazi mara uthando ukuthanda uzudele bese why bisha mvu so bogo ona le lerato mara ona tšhelete aknaiza ay mara uthando nginalo yo bana ngathanda abantu abayithethi mara ngifuna ukuthanda weyi ngimthandi yabe right mara akuna next gorora gona bafa gona ne gorora I've known I've always known ukuthi ake ayibona ngithi akathanda imali yiko ngithawo yabo that's why I was shocked ukuthi hawo serious vele
mara ngiyabona ukuthi hayi no mina different la ngaphandle hayi tshela ukuthi ngangimoshe isikhathi awunawo namali akasakunaki nokumnaka ama WhatsApp wakho sakunaki ya Oba thaka di blue tick le di se. ya de ya go dinga go text nguphi I need a favor. ngicela ungilandi yazi ngiphethe ama plastic la ngisho bright send the text ende yebo maqeda ukusebenzisa njalo ukushaya ngehaki angizokubona le leyo ungawazi Then gone. Wow kuphi late mu phone akasayiba ayizongibhora la ayizongibhora uzokucabanga that day ukuthi manje sekacabangi tu kunimvula ngiyashayisa amaya nginamali Uber yakufonela so shayisile ngicela uzongilanda tu ngicela undlulela ngakimi ishiyaze bona imvula yini ima Uber my app yami yangimangaza yodwa no cherry ke la cherry mara ngiyabona ukuthi khona aba different mina bengingabelieve ukuthi bakhona o different nje uzoba different bakhona ke mara inhlanhla zabantu azifani so anga understand lo yabo ukuthi inhlanhla zethu singabantu angezifani Mara tsa khona something ngeke believe la go yona ne. Big sa believe before mara no se ga believe no. Ora bona when it comes to relationship tamulo ro gre batho ba tlo tlala ka wena. Ba go rute lesson. Andilo to kry o leng yena. So okay. So akere motho wa go tjoro ya zimina ngizodlala ngawo. Ayena ka so go botse. Mara ditiro ke roto di bona. So na komfulu. Na no rana ka nako mfo. So sanje badlale ka wena. So ngro ba hlala ka wena. Hayi what's about problem ya itlo bang? Ba tlo dlala ka wena ke. And then after some time le no ra fok le nang dlala ka bona. Ke neng ke dladiwa. Wa tswana. Ga no dlala ka 1 minute. Wa ikushi. yeah ulali wena o dlala ka o leng gore tlile ka intentions tse right. yeah Because when you dlale ke batho by 20 you are 21 o ka se be ra o right lo 21 20 times you try there's no way you can't even think ukuthi lo 21 o right Mara the only thing thing you right because what's about why sukiri le tswa o di bele so that's one you have to taste o right ke sukiri le tswa Bible when I was 20 times to taste all tswa or ka mo tswa or ka mo tswa ga la 21 ke yona sukiri o right ke lahlela kwa wa ikushi so that's why I was saying I see easy the way you think I could lose. but then what again o tla mo o check C type o jona ndion Type yeah C type o jona ndion o tseba ka gore type if sukiri le tswa that's why wa ba fo bona go le motho tla mo le o tsebe gore no ke tlola le batho ba so ba go shisha bonfo sukiri le tswa sukiri le tswa di a swana ne ene ke re bona but abana ba tshiritsele tshitho o ka se borola ke type e ba mo type C type tela di different ba how do you know C type is different C type king C type C type different ya ba twa jona le ba o understand ya go kushisha wena bo dilenda wena bo eng tlamole re o check ba for ga botsa botse yo ke bo ye be re sa bolela e ke jona le batho ba so to I sustain relationship it's attention ya go fela it's attention mara sometimes tlamole re o check or okay fine batho ba so no man ba bang heta ba o go shisha mara bare okay let's say bare distudla a di hetana and when distudla is type ja gago what do you want then bare distudla ke bona ba ba right o go shisha yeah mara type ja gago wena o nya ke studla what if ke type ja gago then when you don't know so how you can never type usa tse ke type ya ka khone how ya o botsa what if ke type gago then when you don't know how no like abona nane ke test dilo abona di change how do you know gore ke type ya ka mara I don't know no like ya se go fana nane le gore wa pele go suicide civil how do you go to do that Thula ingoma ungayazi. Ngicula kanjani? Ayiyazi le ngoma mara you have to sing it. All right. Are ngirochela awuchelo. How do you know ingoma ungayazi? Ucula kanjani?
mara uqinisile yabo so you have to know your type ukuthi okay le yiyo le mara uyazi